Okay, sekarang dah sampai KLIA. So today we take a flight to London via Qatar Air. So insyaAllah arriving there 1:15 local time, Friday. So belakang tu dua anak saudara saya yang akan follow this trip ke London for Arsenal Parade. So now tengah tunggu queue nak upload bag. Meriah agak queue ni. So airport is not that full, and our counter will be a counter L. So after settle balot bag ni, we're gonna check in our flight for Qatar Air 2 pagi. Alright, nanti update later lah once kami dah settle balut and dah check in. Video semua picture. Okay, sekarang dah sampai ke satellite. Our gate is at C14. Tadi queue panjang dekat check in, so we decided, dan train tak ada, so naik bus. Tapi malam ni macam tak ramai. So right now we are going to our gate lah, and the best masuk check in terus dan tunggu ke dalam. So our flight is at 2 AM, another an hour and a half. Okay, sekarang dah sampai Doha, lama dah tadi. So, a quick breakfast and solat subuh. Now tunggu our next flight to Heathrow. So another 7 hours flight to Heathrow. Tak panas? Tak panas ke? Ha? Yang baju tu panas? Okay, dengan geng-geng Arsenal Sarawak depan ni. Yeah, let's go. Okay, Malaysia memang queue awal. Okay, baru nak masuk Amri, buka pukul 9. Queue tu daripada pukul before 8. Mesti ada baju. Lama queue. Okay, sekarang ni saya berada di Amri pukul 10 pagi. Memang meriah, everybody memang beli barang-barang Arsenal. You can see the crowd. Pagi tadi queue nak masuk macam ular. At first saya ingat dia punya opening at 8 AM, tapi sebenarnya pukul 9. Dan saya sampai pukul 7.30, so jam setengah nanti. Tapi antara yang terawal di queue lah. Tapi masuk memang kelang kabut lah. Macam pergi pasar. Tapi manage to settle my purchases. So kita tunggu petang ni lah. UCL saya akan update lagi. Update balik di mana saya akan tengok. Okay.
Okay, today pukul 11. Lagi 3 hours to the parade. Tadi saya gerak daripada Charing Cross, tapi train dia tak stop dekat Angel, so we had to go out from Old Street and walk to our destination. So kalau you tengok, memang dah ramai. So everybody is berjalan ke arah sini to take the parade. So walking to the Arsenal Malaysia punya group di hadapan. Nanti saya update lagi Wan dah sampai location dengan si lah. Memang meriah. Sampai kat tempat nak tengok parade. So I ambil kat intersection yang boleh tengok both side of the parade bus ni. For my left here, and also I boleh tengok balik masa bus tu pusing on the right. So both side. Tapi crowd memang dah ramai lah. So tadi masa saya update, saya keluar tadi daripada Old Street. So berjalan almost 45 minit berjalan sampai ke sini. Naik turun nak cari spot. So managed to find a nice spot kat sini. So